faut jamais, au grand jamais, cliquer sur le lien directement, sans le vérifier. Avec les messages, les messengers, un lien, il faut le vérifier. Les plateformes, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, les descriptions, les vidéos, les publications, les liens. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Le lien, il peut contenir des spams, de l'escroquerie. Dans une page عند زعما راه دار بحال دريمن يخامن طوموبيلات ايفون لي بياس دولار لورو ما كانش منها ولاش حتى من ثرا يزمر il peut contenir des fichiers phishing بون علمك بلي تصميم نعلم على شو شغل كاين مي ما تبغاش لي ديتاي بنهضر dans une autre vidéo. Il peut contenir des logiciels malveillants. Donc pour éviter كل المشاكل j'ai fait une recherche وفيغ ديون السيت اللي عارف مليح اللي فيابل كشمت غورس قرنس فيروس توتال اتكشمم اي بوي كون يغال حارس بويمد تكوبيمد لو ليان اتيداويم تكشمم لاكاز ديال اليورل اي بوي اتكشمم لا بار دو ريشيرش اتكوليم لو ليان وتشيان نتا تخدم لاناليز نداكلاس. Et puis on dit que les résultats, case verte, quelque chose comme ça. Mais il laisse un lien non fiable, dangereux, il contient des spams, il contient des fichiers phishing. On dit qu'il y a une alerte. On dit qu'il y a une alerte de la carrière rouge,